For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel, 'cause Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Sing the harvest. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel. Shout it out. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We will fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as
and the harvest is ready. No, we're not ashamed of the gospel. Ia, le atua le nei vaenga le fiafi, toe ofalofa ma whatalofa atu le swafa manu malo o lo tato li o Yesu Christo, ia i le ainga pa i o le atua, ia e mesa le Christiano ma lau whatutua, ia malo a fua i lau maua, ia i le nei fo ia fiafi, i le alofa silsili ese o lo tato li o Yesu Christo, ta ma anga le mai lau a fio le nei fiafi, ngā luenga lau whanau, se o mātou moli o le lii, lou finangalu, o lou tala le lei, o lou nuu pa ia ma lou nuu filfilia le li e, o e whaunga ina ia o tama whanau, o wale atua lou lava finangalu, whamanuia isi o mātou atu nuk pele o Samoa, talo fo i tamai lungo le ea, o masini o lou whaunga ina, mai se le li e so se vaenga le lii, ia iai lou wanga le lei, whamanuia le uso au auna, si o mātou fita le uso ia Vincent ia ile tua luanga lei mai se foi tapo inga ia o ainga no mai kalesia me uma matou te faia matou te fa fo ia te oelo lava vi inga ia ono o Yesu le lei amen amen ia toe moli atu le fatu lima le fiafi le swafa manu malo Yesu Christo o ilava ila tau o maua maltato o unanga le fiafi ia e mana o mia lava lau talo ia o lo faisi lo wal tau nei au kilani ia o lo tau faima fale tonu el tatu so tainga ia le lava ua anga le mai le li ia mai ata nei ia mai se o le pulenga ma au na le tu lo matunga lui ia mātou te whaatalo whātu Vincent nea fiafi mā lole sai fua manuia. Ia whaatalo whātu, shalom, mā lole sai fua maua, whaatalo whātu po isi watu pelo Samoa, i lau whaafonga fo. Nei bai taimi, fatalo patu fo I pa angole aso monia ia malaingo keriso le Global Kingdom TV channel tu sai male nei avano fatalo fatu fo lo sungole Pastor Mike le nei avano fa aro ia so fo monia malole langi mama so fo mo pre naitu ia lava le so fo mon malo Yesu keriso le nei ia so le nei tu lau tatu fata ia e fo mi tatu fa so mi tatu talona le nei ia ia le malo le sai fo manuia o la le taimi ne wa ia Jerusalem Vincent o la fo le aso nga wa ia o tou ia mo le silafia el tatu ainga ia o le te lo fo le to tau fai loina ia le sunga ia Vincent ia o tatu fitfita ia lo ngalue mai no pa ia po no filfili o le atua ia o ia le au mai ia tele o tatu update le ngata I tatu lives ia o fa malosi o fa soa ia lea ua faile tatou faiga paanga le fiafi ia ua lava le molina atu ia o talafou
ia mea o lo tupu ia I tono Jerusalema ia mai se le mea o lo nofo mau ai Vincent wa mai ia la sunga nge fiaf wa wa makanga ko fita Malo lava ala fatu yo te minewa te sultasi ai matou le asolulu sultasi le ayao ya le ala te malo lo ne litaya ya foto alula ile tenga lu ngana ne le auli amata le ngalu ile afole lua ya le lau fi fala mo se bano me foi tatu tentala noa ya tatu aso foi e po foi ni de lenga po foi ni ponga mai nei vatu e fai foi moso e fai foi mapona o atu pona tatu le anga lei e maltala lei Yesu Kristo lo le lei me uma o lo maua lava malosi ia le li o lo tam fai lava e o fatasi al fa malostino ia maletu ia lo tonu o le physical ia male spiritual they have to be both healthy ia lo tam fai lava e tau sisi le tulanga ma ile ngata fo tanta ia ma fasoa ia tau foi afita ona savali ma fatinoina o pe tulanga na ia le foi ona maoli si malosi le fasilinga malosi ona ele ngata le fetaltala fasoa ele upole tuo ona monuia falinga mani ba benga mai se vela la follow ya tau lava ona put everything in action ina yam fai ai ona fa mausali fa maunia yam fa malose foi le tu lava le falenga ai lo le me uma maulava malose tino ya ole si meali pasta ole tu nei ya mantu fo o no toafa ya la foi tau sila la foi mai mo mai le ya so ai nga fa so man ya ai fa lava o exercise pe o chavalita ya o yo no fola ya le ma senda tu nga kilipi fu la ya le nga tele tu fa le nga mai se foi le tu la a te lo me mali so le fa singa mani finifio le ya it's a very thin layer ole e nei ya mai la ta to la tino tele tulanga ya la yona pa e matino e se foi ale le tino tanga tene ia ona ele ngatole o mea ai ia no se foi le fa ia singa manifinifi ia ole la sa uta ita ta to yo tanga te telefona ai se tulo e ka ki kolengi ia ka fa ro fonga le pi ele e se la kamana vai ka ke sela ita ni uma ia wati tu nga le peta le mai ni so ta to bo le me so o se la fita le ai e sa wa se la ia ele se excuse le tal sa wa ia fa singa manifinifi ole e nei ia ele avea la tu la nga me la ta fia e fo ia le kolengi pati no nga luenga fa ia mai se la va nga mo to fe le tu la fit e sa o nei e awa ia vi ia le tua malo ma ngai a ke lea e mga mi al fita e bit malo faftai la sunga le o faftai le li ia no le foi o tato to e feilo ia walfa o wino tato o nanga ia o vai se unha fo io o toma mal tato poka la me ia ono lo to foi la no ia ono lo fe ngai o matiute ia mai se le vala wina ia alewa mawala no le nefia ia si o tato fasoa si o tato tala no ia si au mai fo ia le current affairs lo ia Jerusalem le taimi ia I lo au mau ina ia mai se fo ia le fatu tonga Cristiano o lo o tau la ia tu uma ia le va ia tangata Cristiano I Jerusalem ia ele ngata I lawel ele o aupa ia o le afionga pa ia fo ia le tua ia o lo faita wina Cristiano I le aso ia to atu I sunga ia wa le tele lava ona au mai tatou sites ia ma feedback fo ia o tatou polkalame ia o lo manuia me uma I le alofa maleanga le o leli ia e mai sol to tele o tatou ainga ia o lo sili fo ima mana o mia ni fa manianga mai nai le no pa ia wa lava le saili linga ia mai sol saili malo I le to malona fina ngalo bint tai mole no e o temi nei o lo ia lava ia mo o sfainga fo le planning o lo tupu tono le no le tua ia mo silfia fo ia no
no folanga the promised land tele fo ia tu fesili mai ni tangata fo la ia lea fa pe pe o Jerusalem e nga o mea leila volo ia pe tilo mai fo le fo ringa le o ia ni vai nga fo le so ringa tu la fono ia ole ngana tu sa o lava ia tu sa lava Jerusalem mai si lava fo ia tunu ai paule vai nga ia faisinga faititia me se lava tu langa ia so ringa tu la fono ia pe o la nga oi ni se faleanga mea fo ia lava e to laiti kampea ko vole le si tikikele velea o no fuanga ia lo fa pena ona ia mo me os fa inga fole le fa tontonu pe ona I vai ngana lo fa pena ona fe ngai ma me Israelu ne vai tini tele la bana ia os fa inga ngai tonu ele ngata le tu tau Samaria ya me se fole tu ila lo isa Utah por tu le Utah ya vai nga mai lo fa pena ona auto ne ya me se fa ya fa tini no wenga o te lo lava fo ia se tu langi o Israelu lo fa pena ona mai se clearance foi la ia leo te piasia ia ona le ai tonu tatou to te lani solo tele fasili mai tele no fuanga lo ta o tono la fionga le tu o tele io ia ia foi ni sio lo to fasili mai tu langa o mono o ima fai ka ko lai mata to what pe ole on fa na nga ia ole ola wi foi au nanga lo mau nei ole le ngata fatino ino ngaluenga o to fia ia ole to te sau nei ai o mo fo le leba o te alu te sia no fuanga ia pu e mai lai le tato tato live ina ia fa mautinoa o fa tonu ai tato sa mo me sia so atu no pelo I sa mo tato fai tato spaia o le tato sigi le mau sa tato tonu le ba ia pe no laba tele fa tu moniale o fa tu mal tonu me le ba ia ai lava tonu ngole tu ona fa tonu ina ona la pe la ngona la ba ia lo loto wa mata no tau matua fa tu sa mo wa mata no tau wifu ya wa mai le tu la no ona mo moli tu ia ne yata a me se fo nei live na ia fa mau tinoa tata la tu ya sa mo o le tu lo fa pendana e tapuai o le tu lo ta u tu spai o le tu I sa wa elu le tu sa mo ma le tu lo langi ato e moni ma fa ma on e o fo ilana upu e moni umalaba lo tustusia ilana upu ma peito tele tatou mate fa pe tatou o lunga le langi lo iai e kupitu Israelu o Moapi o isi ma vai o mone papernia ale o fa mautinoa fa mausali fa tanton le ai o nei no fuanga no fuanga sa fa penana fa fio e le li fa ola iona vai temi o no usa fa pena fuina iai perfecta sala totala I sala to fa perfectanga ya ola tlu fo yo fa penon fa ulu ya le tele le toru ta po inga tele lava nei yo ole tole le kibisiano nei o se lu tau tele na lo fa penon fa ngai matana te kibisiano nei o lo fai lava se fete na inga man tu fo ya le titi lava le pasene o tanga te kibisiano nei ai lo tau fai lava ona e ya lava le tatanga ile nei la o le winga la famtalanga fuia mantua fuia o Israel waia o mutustusia o pola inga le fenga lava le tua mo lu e o mai le lu fitfilia ia fa pena foi la le tula la moselemi la lo ya por amo bola to foi grandfather mantua foi tama ye lu grandfather nga ya tamo isa ma e fa le mos ya isa akole tu fa Utah ya o tato pitanga nei o Yesu Kristo lo tato li mo lo tato faola tato e fodinga mai e sau in the spiritual side e sau tato faleanganga no winga e tau na malo si kerisano le tu faleanganga ta tiet faltino a tato sau fo faltino o inai tanga reflect e lo tato tu faleanganga tau solo mo e tato tosel file mu loto mo walalo tau fatino mai I vainganga pe fa pe tu mai faltino ai malo si anga lava ia o te talo male tau faiala le I tau veino no tatou faola po tatou o le awefu o Yesu Kristo lo tatou faola o lo iei nei lu tau e o fai ngā malo tai tonu foi awa iei nisi fa perfectanga wa le tau nei vai taimi me se lava tonu le I nei Israel le no fuanga sa fa penaon mata tuai no tatou foi ia taita inga fa krisiano ia o lau mau tele lava me fa so ai ia au le loa ale sa tono tuspaia o te fai atu lava o se mea alofa po ni
langona po di vaenga e watu lava o le afala se tala o te whai atu se ia tu e foi mai lava na whamtalanga ia tau ia o te whai tete foi o te leso na lafo lava se whamtalanga o te iloa e le ai e le whetau i PCC foi ina ia taita i se ina ele malu ia me se so ainga whaso manuia mai la tō mulmunta i lava i tato pokalani ona vele masala la fit o tulanga foi le o te e ava i lava lo nei tangata ma la longa le mata i le atua e le mawhai ona whai se whaapunga se po se whamtalanga le whetaui ona lai o le au savali o le au wasiasi o nofo o tangotango ia ma o pai i tele o vaenga pe tulanga na ia lai ona ma losi le moli ma wola le abatu nei le tala fai toa mo wala watu ai ani se fia siasi mai te mine o tātou Samoa ia o le au fuli ka ko visa te tone tangota ia a pea e whamaleu pālangi fulile is there a way will abal me mana o iai maua lava le awala tātou te siasi e los fata wa nau se bi ne ai o le ni manui o le tue nei o te le ai atu ono le te nofu nei o lo va ai ala fita famonianga le tue lona nu o le sara eluale mai tola se ia o mai temi nei fa long te ta le usi tai e fa maa o la toloto a peita ia o nei me uma wal katu sila fia e ia lona nu e ia ila lona tai ia e le se mela na tātou whamasino o le i le mawan manuia mai le ta tia pia Israel le vao la tō le tua ia whata no pia do misiona tatou ame fu o Yesu Kiriso i le whai ei ona tilo mai Israel ia i tātou ia ma tampe tau Yesu nga swinga ai o temina le iai hai lava sina fetena inga ma losia fetena inga minei o le si vai nga pastor te fitano o tangata na poi faro le manto le wat tala Israel o mai tu ai nga se fulu lang ape ia bo le lua ia le nei o penia ina la tang fai lota develop le nation o nga lu dua tanga e vo tato wa o loto telo tanga yo tato no foi nisi ne fa perfetanga o nisi vai ngolo ta o tu spai e me teme to fo i mai tanga ta no le tu ia o tato no foi e ia foi ia tato e tu o paste lo il tato sto tato wa ngol ko shaman ia o fo shaman ina o le shono pituna e tele tanga ta yutai ia le fai shaman ia to no tato ia tato tele yo sa il fa mo le tua fa mo tu fa le nganga to le sa to wai sa mo fo pe le singa tu lango te mitamita lava o sa mo nei ma wai la fa sa ia u fa so o sa mo le Israel on fa ngai fo o Israel lo te nei o Israel on fa ngai tuai ia ta wai ono no fo bela tu la fo no mose ia ona to fo ia le ata ni fo ni fo to ia tatou me awana ngoto le la o i te pea no ina fa ma ngalo lo tatou Samoa yo tale atu le lea fa sili pas Malo, whaftai Vincent malo le whasofo i atoi. Leua e saunofo i te leo lui tau o whawhitau li ia o lo o whiangai pia malausunga wale tautua ino o tātou tangata. Ia e mai se lava o le wala uina lava na tuinga le atua i atoi. O le ale whawhelwa ia o tau ma le au alapi, ma le au iutaia, o le au Mosalemi, au e Peru,
Ia i le tau au maua i to tonu o eu se moa lea wa tele na toe a ngai atu le to tele o tangata. Ia o le upu moni ia o le to tele o tatou ainga o lo whaafonga mai ia e le i ngakai e le siopi, ngakai i le flea market ia ai le i aiseisi wa experiencing le mea leo le koufei loa ia i fo i maisi uso ke visianu. Ia ai maise lao o tangata nei, o le au alapi o le au musalemi, ia ma le au iutaia, po le a se experience ai lo au maua ina i le tau wawheloa i manei fo i uso. Aftai mo whamsili, pēno tā ua mua lausunga. Singa whamaurulunga tangata. Whamaa o la tō lote, man tō voi o Israelu, te mine i mea umala sa tupu la tō tupu. E lo tō e se mapa fo Israelu te paitua. Mona o umala wa male te move forward. O hafo ila me whitai i mai la tō whaalabe lave, o ani taua mantulang pena e le tō solo mulinu o le tua, o le hafa awawa i pese i o lava le o e o ai. E whapena whala le saule sau e fuela i a tangata Arapi, ma tangata Musalemi, e tamo whai lava e peo tūlangana, e o mai ala ua i a sau au whetau iai, e tau iai whanam tūlanga whapena, e le tō solo mulinu. Ai o aula ia, e se fuela au tilo, o na whengtau le kirisiano, peno ta ua fo i nisa o whaso, sila fia le tōlo o lofo ilona nu, sila fia le tua lo whamemelo ia Israel. Ai ono tute manga luenga lo fa pena fia ngai ia. Tu pele tuaran fa masinonga. Ai tutusa umatama ia tia. Tutusa le Mosalemi, tutusa le Iutaia. Ia o tu pele file mu tu wa o mun i fa tu puina file mu ina o mawani so fa monianga ne fa mu ia Yesu ilon au so. Ia pela tu langa na e mo ila ba lo fete na e mo ila ba lo o fa pena na ia fa la vela. Ai e ia ba le loto ngai e tau po le loto toa, po le toa ngai po le loto nai mo tala no au titira tu fo le ese la vale le approach mai if I may love le body language o ina tele na sui ai le approach pe sawe le ita ba mai ala tu a pe tala no tunga le ba mai o le ele o se tangata wela ia le fa tu fa blabe pe le stulanga na e tasel titira le Israel le e tangata e loa o tangata e se fufuanga lo tam fai ta se titolo le Israel po le Iutaia i tangata fatu fa velave o se tangata le lei ta te loi tono la to mala va lele i o mantu ho tama fa singa mo lungo le mala le security ia ola u foi nai tu la u foi na mata fa yo lo nei Israel metal security ia o le va ai lava ta sina me alo follow fa pena ona alo fangie le tu tangata Israel u me se lava la to foi le malosi anga ole le tu le security ta se ba ia le Israel e loa o tangata fatu fala velave o tangata lo fa pena ono fo e faise fatu punga fala velave fo le e ola uia la fia ngai malato o te ai falo le alapi o te ai falo le Iutaia o te fatau falo lo le ala tau fo falo lo le o le Iutaia e fala waina fo yo talinga le femisa ai fo le upulafu ia sau fo le alapi ia fa mai talo le Iutaia ia ngala tali io lava e sau li vai talo le ala pia na lo te io fu ia and at the end of the day te tawa nga lua le nga tua o la sala to tilo mai e tau e o stanga ta fu le la re po stanga ta fu le e ono ia ni langona fu le se frete ala to ia ole reflection fu nga sa true Christian na lo te mana o e mo pespesia o te nga fu ringa na e tau fu ia ta to Cristiano ba ta to mai ni ona faitala vale le misiona tala le tatu mitu Yesu o le loto mawalalo. That is a very powerful gift to know we la Yesu ngale li faula sai fa ngai o lona loto mawalalo le humility no ta o le amatanga e pe ola uia na au penga apa ai mai lava ti ngale te lo tino pe e ele ese fele ti tilo mai te ai o winga fa o lau tala noa, o lau whaasoa, ia matulanga fwelele a matu whai mea malau Iutaia, ia o te me whatau kofi, e wala atu whatau kofi, a pena whai Iutaia, a matu titia fwelele se vāinga te loa au tau whatau singa
te mai snacks wanga i o whaatau e whai mane loto maulana e lo yes tūlanga fo le whaape whaapito au pe whaapito tase pena utaua sila le tu e lo wala whelo na nu sila lo whaame melo lo na nu a whaatino ina ngaluenga o te tu atu i le tu o ye whaer whaamsinonga i o tu o sawe whaatu putfi le mu Eli malo paftai ana ia tele le faso malo Vincent o le ma ua tuolo o le leime uma o le sota inga ma le wafelo ai foi ma na foi uso ia e le o iai lava se papui pui foi i le tau au mau ai foi na e mai se o le tau no foi tonu Jerusalem ia le peunga e sau mo so e ke ai fale le taia e ke ai fale le alapi e ke ai fale le Mosalemi ia o le manai o le faso o no o le mea le ua le shift le la ta faso i foi o no o le nau o tangata le ua mata ona toe a ngai atu le ua mata ona toe a ngai o tangata mo latou moli mau mai ele ngata ua latou savalia ele ia o au pau Jerusalema ia ai mese foi o le latou faitau ai tuspa ia o le ase se moli mau mai lau sunga e mese o le faso e le vaenga le e ole se whamalo se mai se latou a se mai ia wa tantona to tele nai tilo fo i news ma vaenga ia watu ia mantua fo ole news o telo nisi news mo propaganda fo le sao te mana o lava e afapeto e luova yaso fatanu se mananga mai mana mea tu talo ana pong sau i nei le Israel with sa ili manuia sau in a spiritual side wa sa ba vali ali ben fasata lo Yesu e sa ba vali ben fana o Yesu ele ni ola ngona fu le so ona lo mata sa wait na lo sa la ba po ata au te mana o te sau i e la ngona i sau male ngang o le tu te fia maua se manuia in the spiritual side ai tilo ni men fasata lo Yesu e te ilo le pangatia e nuti momoia lo loto e tangi lo fatu i le va ai atu i le vaenga sa fatu la i le me tusalava pe lua fetau sanga taluai fia fetau sanga ai la ngona o ina te ilo i le ngango le tu e te oe ona fa malo si fa nai la tu sia si mai sau o te fia fai manuia sau ina spiritual sa ina ia e mau le loto na po fela me te fia lua i tono ina Israel no fonga uma le o pena tau o lo tato fai tau tu spaia tato i dole sa wa tangata sei le di faula ai tau te le lopo le ale matu i ar sa wa ai lo saula i neima e nofo mai tituloi you already seen the movie you already read the scripture but le la sa we picture i lo ma fo mantua foi basta atato te talo it's tawana i se me i lo ma fo ngale tato talo tato ma fo le li faula tato ma fo i le tu wa fo ringo le tu e se va i dato i lo what picture of Jesus if I ma fo e fo ngale wala i me se so tato na ia that's the thing ka unga le ngang pa ia o nga sau ia te o e pe fa mana malama mai no fo i le fa me o le tupo le mer pernisel file mu o le me pe o sulu le la le ma ai fa me e pe i le pa ia man o tu nga ma fo nga ka unga ko ma ia pe tato talo ia ai sau fo le no fo nga ia e tau fo fa pena la tilo ia o isa fedwa i le li faola ia me sanga umai fa fia i le li faola pero le lalo 𝗚𝗚𝚘𝗏 o lunga mo o li le vanga umai o ia o le sike pusa fa pena on tai tai na mai o mo fa la tai nei o ia o le ana sa tu o ia ta fie po mo o le tu sa fa pena fa fit e pe te vanga umai o ia e la longa i lo loto e malingi roi mat e le fai fam tala ala foi na pa malo si ke visian umai mai nei jambo no wanga ngai te fie sa e limanuele le spiritual side e mo ia e fa mai ni si o le tu e se mama lo le tu e ai ta tia lava le fea ngai ngale tu mo no nu i le tu e le se tu na ta tu e te fam sino we have no rights to condemn these people what me sa o ia o tangata no muri ai Yesu o na o so his followers tangata ia na mata ia mai fa kirisian o ia tangata yutaia a le tangata ia le stato fa tu kirisian ta tia le loto ita ta tia loto ma ta tia tu silima fa ma ora lo ia ta tu loto
lava ia na ua ngaosa laulangi o le iloa se vaenga tau mai ai ono le loto whaamaurulunga o tangata ia e taatia i le tua o tangata lava ia malanga ia tāpena at whaamalosi na o ai sesi fia asiasi mai nei sa malo loto fia mausi manu ia i le tua ia tautonu fo ia e le tu la fo ia le tu la to asiasi mai lona nu ia tali atu le tulanga Malo faftai Vincent Taylor le wa lama fai ufo tapo kala mene fiafi. Ai o le sa o wa ai atu ilunga o tato fasomon le tula o tato fasomon ia o le sa tu mai ma signal nei o se tema le la ngai atu ia wale ia afa pe ingi sio ingi la ko waso fa ngau ia po ni mana onga foi. Ia ese sauno ia pe ise mafu anga wa e to ina fa pito ma ye ile masina le o se tema ia ia lava to ise request ia ma se lava la to lo fa na to ino la to so i fu ile masina Vincent ia fatai lava ia kuso o masina io se tema o ke topa pe o masina ia e whamaluina lau kirisiano nei amata o ngā solo mo tanta kirisiano nei mai tapua e mai mo meo whaakapotutonga wangare mai vivi mo si taulanga i nei Israel so se vaenga leile feast of Tabernacle e nisi whalapotutonga vunele wo mai nei pusala pe o masina i lo te fia e ono le wo mai o tangata pe atu e se si tu le wo mai tanta kirisiano e le gata foi lea o le masina leo la sfano si o tama na mani si o tama le lua fesuli ma ia e pe le o tūlangana o te nofoa whaaidoa foi lele o le ala na alai ona tu mai sena ngona ia tia o te mana o i mai lato o lo whai aswhana o le masina neo se te mai celebrate whaatasi ma la aswhana o si utama e ui lava na mariu ia el taitono ala o loto ia o lo na hanganga po feo ia i po i nei Jerusalem o na ia foi o lo whapena ona tam whai lava e so soaning fa malosi mai e tau fo lele fenga i matut ia wala tala na e tau mai e toa le lot atali e toa lo lot a wala ba te pole le tua au te pole a sa mo au te tapke pole la ve se simia o lo tapua ia lo si le tua ia te oe a ia toa lo lot pela tu langa la na la yongo tu sia le fa salanga le la tu umala bolo fa pelan fa mana tu la tu was fa now ia le ngata ina mo special occasion o anniversaries yo fa poi ponga yo te mana o moli mana itanga te fa tasi mana ngos te mai nei masina watu al papo talo fa penam talsia o ani fa no o ani me alo fa malo longa ia lo fangia le tua ia tali atu o la to mana o sia u le sao i le masina o nga luenga ia fai pea i la to mo foi lo fa penam tu mai wala au mai funga le ai o la fitfita ia mo i lava e pisi telo i sistemi ia ai ia uma file mula va ia fa tau nu lava ni so tau sanga fu le a tu langa na le masin no se tema o te mana o dedicate masin na i so tama e ma o foi maftanga io e wa ana se no foi o ia o tele pale mai pe manuia mai nei me uma lava ia le ase si mesa ia o le usta i lava ia o le usta ia sa ia le wa manuia e foi lo nei tangata ia peno ta ua lo se anga va ai lo se loa po a foi ni ia o tonu lava vi inga lava fo i le ali o fifilinga uma lava ma bala uina ele tua o le wala i ona maulo fitfite nei ai o tali atu na ia il masino setembro la to uma lava fo o tustusia mai ngoa ia o mono fo fa mau ere fai sin totele ai o fa mau mai o tustusia o no walu la ile po le weekend tale moli o tatu ngoa i o le paputal ina ia talo sia o to mana onga talo sia le ola tupuai ni ola fia fai manuia ia matonu fo ia so swani le ngole tue la tu te tu tasi ia mo le loto mo la lu pe ia la uia le fa malosi like being humble ia loto mo la lu me ini ste mi fonga aka ko ilo ala ka ke sao me ka ke fina wai they say we don't need to prove any point now ka ko ilo la sao ia talia awat tat ia wa ti tio fo le di fa ola te bila si le pi la to si ngia i ele tali nisi vaenga wala nga ke lo la sao ele se me la tali fu I not replying not responding to people that's another good answer just being silent that's another good answer ngale mo mai na to ngale wai ele se me la tatu fi na we ngale ta watu lo tatu sao vole le se si tu langa vole e lo ai oi nga lua oi mo oi ta pena mo mo lo tangata ina i mafai ona fa no tu fule
le fionga le tua ia po Iesu Keriso lo loto ia fa pena la ia le ona mata tala ni so faito o famianga. Amen. Whaftai Vincent leo wa manino fo ilia le tūlanga le ngatai masina ia lua o lo o whātau ina fo ni taimi ia au o le sa e ingisio parade o lo o nga ia tu ni taimi nga no pa ia mesio ia o le fo ia mga mi alta talo mo tamawhanau fo i o tato wa tunu ia pe pe lo sunga me se fo to fini ling ia ai pe ia fo ingisi sa mo ele o ilo atu ele to tele o le uso ke visiano mo le fa tu ia o le mana ia o le va ia tu fo i le wala winga ma le fa nga ina le to o esta ke fia ke le melo te talo o esta ngata this is your lifestyle ke fia ka kalo ia ma ia foi mai sau faso il tatu ainga ia mese le tatu tanga te samo ia pe sia me ale ngai fa mo inga ngai me te talo i lau le ngata i lau soifua ia mese o le wala winga ma le au nanga ia ongo le sato mai tau atu pe sa faso mai nisio parade o tupu nei taimi Jerusalem. Ia whaftai lava e sa olo iai lava nisi o solo te tea nisi o whetenga inga i tono le whainga malo le temi nei o no iai whainistanga ta iu tai ele o fia le whainga malo o le ala iona iai ia whetena inga nei po solo te te ia ele ngata whaina ele iu tai a vuelelo le iu tai a talo le ka ua le Jewish Orthodox kamala ia pastai ele alu ele Mikeli pe ele alu ngalue ai ngā talo lava. Pau ala tu ngā me whai talo i sunako e o maile papo talo te ba ai e lava yaso umasum. E tele whainana le fia to telo i sara e lunga lue. Ona o le tutongi e le malo tangata nei. Ai pau ai o la tu me whai. Ai titula la iei ai se whai tau wha whaingo fie. E lua tu ngā iutai o le iutai e te talo. Ma le iutai a alu e tau maru e ngā lue. E te tau ma e ngā lue saunga le mua lo whainga malo bola tunu. Ia mai te talo. Mo saunga le mua o tangata lo pui le tunu. Ia mai se whaile nu nei o Israel. Peo tu langa nai o te tilo e me whaino tag. E me whaiwhanga o te talo. Ia tong whaiwhanga le kampain le lua Israel. E le tutonu ia tau. E wa peno tau. O la wari e talo. E le o tau. O la wari fo e tau. E mo i fo ia. E pe tau whai tai la wari e ono leo mai e ngarurue. Ia mo mai se yo le la community i ngon fai ono so soni la o titio le fapia ama fai ono campaign o mai to nga yuta ye lo tangat a tone to mo se si fasilinga manu ia mo e o ese vela tu langa tu lai mai e o al savali e o le moe e o le ala em tai a po femo chalwe e pe wa no fo le outlet talo a ngalo no talo ono fapia ane le ia bea ngalu nga fai ona talo o awhalanga luengo te whenga iai, o lau te talo na ona la e iai te au wha maun, ia whai a male sao. O te ngalua, e pe e whalinga luenga, ona lo vi inga leile atua fūre lea, pe o isi tūnga pe wa e wha malo si alo tangata ona, o le nofuanga le iai. Ia e mo ia pe o lai pe bava ai mai e filemu, ai e la matia pele le malanga le fili ma le oti. E pe o la uianga ta pe penanga lo nei tangata, ia mausalia au, I tu te whai ma mea uma whai. Pe whai a warufu savali vali o le e tutono o au pā o Isalem. Te leo nei tangata whia e te rei lopo ai, e te rei lope te ia ua. Ia pe wanga vale i whuka I kai sesi fui le ai o te tauturu, ai savali ma le angango le tua. O mua ha I le angang pa ia te oe, na te ta iala ia te oe. E ma whai le lo ngofo wha tāua le angang pa ia ma mea ia ma nao le angang pa ia whai tu. E tauna e ono sa I taunga malu e tauna tausid filemu. O na alula I leo langa pa ie e tai mua ia te oi me te ale whaatino la ngā ruenga. Pe ad watu ala o le checkpoint, po se vaenga o lo ieni fita whai mai e whaasa, ala e te lo e te fia la kuitua. Ia te taunu atua I langa pa ia. Ia ke la kua e whaasa o mai stangata e whai mai. Sa ue? I wa te lo isi no whanga I te alo e ripas. Ia te le na pui e fita. Ia e checkpoint fone il tau leo I tangata. Ia au na o lo uia whaatutuanga mo lo te tonu langa pa ia.
na tala ina me uma peno ta uala matanga o le no foi tam fai e fatino me e tala no ai put everything lo ke kalango in action ma wa atile la mo salino fatu tu mo tantum e la ye moniam fa maon ai ele sau foi la ngang pa ia ta mo e ta vai me ngang pa ia na lo pespese ai te lo ngo foi fatino e te le lo to mo wala no e te le ono sai e te lo tau sile file mu e te le wanga malu no no winga te tau ona fatino ina ia fa fai ngo fie le relationship le o e male ngang pa ia ai le a foi ai le fa pe le mo ya ile le ngalua ngal fili mati apolo ia wala foi tam fai me lava ia foi e fatama ia sau ngoi mo sau fasioti ia ai wala uianga malusi anga wala uianga fe ngai ngamale ngang pa ina ia malu pui lo nei tangata ia mai se foi fatino ino o te ute mga luenga I tonu lawa I nei Israel. Ia malo whaftai Vincent ia ta tonu lewa manino foi lewa e ngai tā ua tele talu ia mai se foi nisi o la tōlo ia nau nau ta inga e whai malangatu I lau ele ele o Jerusalem ia e mna mia lana pongi mna mia talu ia o ngai alu ila ia ke asi le nuu ia na fe mali wa ia ilo tātou li whaola e te langona foi lale mamalo le tua e te langona le pa ia o le tua ia pe fa pe ki ka penga le e al wo ia pe le fa pe ka fa ia ngala kule e poi ya ka mainga e fa tai Vincent lewa la malama fa I fo tato por kalami fa malo atu tato a inga le lava pale mai ia ona e fai lava si mamao me o ia so tai mai ia le tato fita le fiafi ia le sa faina o le vai nga muli Vincent le sa es ma ua mai I lau sau noanga le fiafi ia tato site ia tele ona mai kako updates le ia le senga foi le o site ia o ngisi o fai mai tanga tele ko ia ilma malu mal pa ia o le tua ia ai o le upumoni ia o matou langona ina le mamalu o le tua I ona lau le pa ia o le tua I ona au pa ma ona fai tutoa ia ai le leile mai pe o sau famtalanga le nefiafi ia au fafonga fo ia si o tatou atunu ia le tāua o le tu lau ele Jerusalem ia e langona I lava le tangata ia maona moli mawina ia le mamalu o le tua E whaftai lawa mle, whausiri le tūranga pastor. Ia e whasaoina lawa le whamtalanga. Waila tō e telewhai lunga pokalama whaso manuia, telewhai la tō lo whamai e wale tue ise mamano le tue nei, alpangalia. Tele tangata I e whai tala whapea, ele I o mai nei, na ona lafo lava po ni tala fwina la tō whalongo nei nisi. Ai manai lava le susu mai, tala mai a au nei tātou te moli mawina le nu o le tue. Ele te nuna fola e sisi. O le nuna fola le tua. O le nua fola. It's a promised land. It's a holy land. It all Hollywood I nei. Ele fa pena taupulea pena fa pena ona tustusi mai se si tātou I lalo I nei. Le ai o le nuna fola le tua mo tangata fui nei. Iai no fuanga e umia e tangata kerisiano. E ino fuanga ele iai tangata kerisiano tangata iutaia ma tangata mosalemi. Ataita inga pela tu nga mau ia ati tiro fo ia e tatu manatu fo le fame tu watanga to ti me ye tanga to ti le se mela tatu to fo ia ati tiro ine ye e tumule tu nga mau tavita tu nga mau Abraham tu nga mau Samuel tu nga mau lava o perfect e tumu tanga ta yutai ona la e o ina e no fo ai ma fai taula ia le tu sio le tu si e perfecta le fa perfecto Samuel ia na lu le tu nga mau tata no mfaitau ia pe ala ia kusa le pe e musu mai le perfectali tonga ma peno ta o pe lua afe mon tupu pe fieta usanga ta wai alo o iai pe la ngona e tutono no fanga nei pe fala lunga olive telo vai nga na fia ia li faula ia tela tu tsawa li bali peno ta
e la ngona yo tino lo na nganga a tonu fo tulanga le ala inga bevesi a tonu fo tulanga le ala ona tamfai fo isi atu ala pina ia la to faoia pe tamfai lava i tua oine ona le mamalo le tua ana fa pe fo la o tonu yuta ia ma mosalemi e swafa malo Yesu Keriso en fa ona fa maula loina ho la to loto ia na mai lo la io se awala fai ai pangalia pe no ta ua o kalena lava ia le tua mo tala ta umane pule lava ia lo tai e fa mai foi tala lo ri fulele o a peteni come sako ma sakalaka ina wo fai atu ne pkane sai fo fa mai le yon matu tua e ai yan matu tua pe tuai mai pe le tuai pe sa fo pe le sa yo le wino le fam talanga le God's timing ia ia timing le tua ai le avel nam tu langa vo le pe e fa alu fe sa se foi tatu e Cristiano mo tatu ta poinga e te longo fia se vai ngai se holy side ke la ko le se falsa lo no winga tanga te Cristiano e baba ia ai site ko ngale ke la ko le se falsa ka ala ile musiki pole sunako yo tamalanga o leva ai fo ia e tanga te utaia ma tanga ta mosalemi ele ngata foi la o mei o la tu te talo ai pe fate te ingole tunga mau perfecta o fo ia o Samuel o le tunga mau apole amo man tu apole amo le isa ako mo Jakopo ia malato tai to o salai o lum tu o lea le uma vanga nala la sela ele o tanua fatasi ia la sela foi la e tumu ia te mai ta iuta e o foi na te talo ai ma ta puai ko se ele o te talo foi bo e fo ia ai pe o se me foi le peno ta o le tu le tapu le tu fala ngang we have to find a way to bring us closer to God we have to find a way fa mai te alu su elo pupuni o le fale tono toso la ile ona te talo la ile so we have to find that curtain. Where shall we find it? Tono le fale pe fai malai pe te alu se tunga mai waru se vaenga it's just you and God need that le ngofa ese lo talo lo tapu inga ese talo lo ekalesia fala pu tonga mo lo waenga ese lo talo na oi you have to melanga le tele tanga nei i tasina malu si anga le ta o te ofo e fai ona le tele no waru ngawa ia ola te talo venga pe fai mai ala na sareta to luta ia tu la lo tavan ia nga kia musik ia ola uia nga talo te al ma la ma te o menanga pa ia ia fata nu ia se vala au fo ia tia au fo ile ia tali atu le tu langa pas Paftai lava Vincent mo le fiafi ia tu atu pe lava no i lau sunga o le wow fai wina fo i malmanu ia po kala me ne fiafi ia o lau lai muli ale te ua ia se me se live misi e tau i le tunga mau o tavita ia afa pe o le ke ua se atu lau mai tau atu ia o le matango fie i o le au mainga o le feau ele ngata i le feau moli ia ai pe o le tulanga na fo le i la ua ai malo langona ina o le mamalo o le tu el no fonga o le kake langonga i loko uinga o le kelfongi mo kamaka ai pe mo le saunonga ia ele se mea tatou te pole i la tou mai pe o le mai tau atu ia o te le ale sauno fa pe ia o la tou ele i o atu ina i la ele o Jerusalem ia ai fayonga mai sau au highlights like titi ile tunga maule o tavita ia ona fai wina ile o le tapo kala melnefia fi malenga fa lol fa tai tono tunga maule te ta wotan o tunga mau Samuel so le ngawi ta luai nei gasoline te nei o le tunga mau Samuel le ngata elo ia se falsar Christian ai wo fa ngai na mo fale talo o Israel ma tangata mosalemi e pi yamala le lua le tasiar fale tele e tuilunga o le situ o le musiki o le mosaka e talo tangata mosalemi o le situ o sunako fai fa sunako vole atula tangata i te talo ai o le wala na la no fia tu le tula e tu tonu lava el outskirt de Jerusalem o no fuangale na mano lo ai Maria Josefa il terminal mai anga Jerusalem man tua Jerusalem man e mai ai ku so ipe se me mai tangata no pua i fu le pe kau no fo ia kau koma i le ala ia se le no fo nga tere le pe tu langa na no fia fo le ai
ele ngata foi la I le ai pe o le amatanga le o ai fe o fai unga le o kau pipi mai ai le tua o yo Samaria I le 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 nga chiu tua lo ngofo ki fa ta milo ia le telefoni temina te le ia to mawalunga ia tulango lo ia na fo ia tu maule mana ia fo ia na bainga pe no tau ele tau le se tu risi alu I no fuanga ia ia musunga la balanga pa ia tau no wo ia le na la ia ono walu ia ia mau fo le loto e fo le loto ono ana fa pe wo fa tama ia umane no fuanga atone le tupu se fa malusia o le au unanga fa kivisiano pe no tau to tele tatou te talo ai me tatou te le vai tele no tata kivisiano le ia sa tama fai me lava ai ole o ino fuanga ia pe mo to fa mausali ia yo kasalo le fai tau se Samuel yo ese le mana ia le wata o ia wata langona ina ia atatala no foi la ta tele tau mate e fai on ka fa ko volele ia tu sai ma tu se Samuel ia sa usava vali e fo il vanga tonu aleta no Samuel I lau titilo mai Jerusalem o lau vava ai mai no fuanga o Samaria e tu afa kuso le siba nga it's like a solid there are facts it's a solid evidence wouldn't ia ola fa malo si fo ngai ina to lo fa penalta o wasuina le pulo ni si fo yo o ali fai fe au no manu o wa se manu o Samoa o la to lavo fe ngai na Samoa male tua ma o se no asi mai yo o le mata ngo fi e fa matala upu ele rang pa ia lo wangang e fa matala ni si o vaenga e fa fai ngo fi ele moluina o foi o le upu le tu e lo nu I lau lafu mamoe yo awa lava tatou te pole awa le manatu fo le fa pe o tatou winga fo ila ia le fa sausili matula le ai fa mo lalo tatou loto tatou mai nei yo ia unga kalwa kwala ia le yo ai la ku fela ine wa watu mal me alo fa le loto mo wala e po ai ai fai mai po ai ai se fai mai pe wai le to fietali o ngala te lo le mo lalo lo loto fa ku le ai le to mai mo se te mi le tu langa ia mo le si fo ia vai yo tali atu le tu langa pas Whaftai lava Vincent le ua o saola o tunga mau Samuel wa ia mele mau le umi le whakakoe whaile o kako whaso ia malo whaftai mana ia tele ono le mele piki ako le tatou o nanga nefiafi e ke le so o ngā alu se site e ke le so o ngā alu se ngofuanga e tai ia o ele nganga pa ia ile me fina ngalo nganga pa ia ke anga ia pe ke alo i foi ole manuia na loto ne fiafi ia ole taltonunga foi ia ole manuia foi na ole o tatou tangata o fia mau mai update 𝚟𝚑𝚍𝚎𝚘 ia mai se o kele o isi feedback o comment o lo ke baba ia tu ia fai mai stanga po pe ia wo ka o kuinga fita fa fetai lava mole update ole manuel loto nefiafi ona e tele o so o nga alu ingi sites o le a ta ina o le ngang pa ia le to ia ile me la fina ngalo ngang pa ia e tanga ia ia fa pena fu tato Christian ele so nga mingoi ka ko ke wanga vale ko o e se sin me ngai ke fia lo ia e fa lango le ngang pa ia le to ia o ia na te tai tato I mea uma Vincent ia te lol ne no mulmuli ia I tuna tui lo sunga fita ia I sau noanga ia me se foi o lo fanga I tau ainga ia me se foi tato ainga fa so manuia ia ma le nganga fa lolo ia tai atu lava Samoa se atu no pele tu sai ma talo ma tapuainga ia e la lona lava I tino le mana o tu talo ia pe o pawalna o tatou wa ngaluenga fai fatasi lo fa pena ona tawa veina le nei tu o talo atu talo mai wa lava se manuia o tatou alo ma tama whanau ua le to a sema se vai ngole la langi o lo vesi fa solo atu o taua ia o tatou titilo fo I mala fa na tula sila fia le tu me uma o la lava le tala e fai o lo sila le ali sa tatou pese mai lava yanga le leile ali which is good which is a ai o lo sila le ali o tatou fale
o tātou tono, tātou ainga o whawhainga luenga, o upulafo, whamtalanga e whai, tustusinga, sila le ali i mea malawa. Mo le ato lo whanga se utinai nai New Zealand, tai tono lo whapena vona mata mai, ia amitua nai titi, se o so tu tasi seko. O lo whapena ona i ngai papakura, ia mana i o tō whawhine, alo i Samoa, ia mana New Zealand fo i o 𝚟𝚒𝚍𝚢𝚎𝚑𝚝, ia o Presidente Joseph, na mai senga i o aunties, auntie whauliuli i whanua, ia po i nai vailutai, ta tonu foi o lo whapena ona whatasi mai lunga le whaso manuia, se o auntie Asita mana poleo nei ngai manono, cousins, ta umalawa i lato i savai, se o nu ia mai lato umalawa a inga mau mai se la foi so a inga whaso manuia, whaftai lava mo lau talo, whaftai le mafuta mai, ai o sai me pea a whalongo mai lava o lo matua sela lava la foi ale fita i mei alo e fai ole mawalalo vai eli o le mawalunga o lo ia ia o le mawa e foi fasilinga malos ai foi nei stangata o le mana ia foi o le live ali pasta ai tasi al mela tiro mai o le sela fita o fa peso e se le mana ia fe au le no le live ai tasi al mela tiro o le sela fita ai le ai o winga lava na i o tato tasi vena winga i loa le fia o tangata ita vela la fita to tele vela tona e tau ai maa mai ai foi ona o le tia tale tia anga tele fom tala e tele o mai Jerusalem ai mana ia lo o mai le sa le tata tano e ka ole fe bele no ta ua ta ai falo le alapi ta ai falo yuta ina e saula ia le tata tano fa so por sa onga e la le langa le tata ia pela tata walu pito tasi e por fingalo le tu e tau tatu tu le ba tau si le file mu e famanuia tele le tu ia Samoa malo Samoa ia monon fatua ia mai se fole sunga le mai sai palmia le malu kapedete fonga fetalai ia mai se foi ai fi au la to mo lava fa penaona tala ia le tala lei famanuia tele le tu tama tua tina matua ia mai e bango tele se ka ia mo ngait famanuia tele le tu la tapuinga sau sia so iluma ono le te fa longo tele Samoa ia la mai i masina fo ia o se mea fo look forward ai talu matou tatala noa matou faasoa ia po afo ia ni le lei o lo nofo matfitfita nei ia o se fifianga tena o le ua mata no mai o tatu tangata ia tatu tu se stala fo le ua mai lo nu ia o se fifianga na ia te au fo le look forward ai fo ia ai famanuia le tua manuia le anga i mai pero ta ua tu divide le talo mana na pong ia ta imua le anga pa ia la fio mai ma le tala mai au e la tau foi lo fa pena na do fa so manuia lo fe ngai fa fita au li mana mia se tala no ai o le fai on no lo fa fi au o le fai na tala no yo ma tu o le fai na fa so isa wo ma wo le no ai fa pete bala au mai au to se tali atu ia mali o no lo fai la va se to telo i la to i lungo ta to pa o le pokala me fa so manuia ia ale ai fa so tu fa so solo tu lava ai mau mai lava lo sai lo fangia le tu foi lo sunga lo fa pena na tu mai foi le nei fiafi fa tai mo po kalami ta tu pelo mai pea mania foi le tu le la inga e mai se fa nau ia mal maftanga foi le tino ke viso inga New Zealand ia male ava mal fa lo atu mai le Jerusalem mal fitfita ne Vincent ia fa tau fa atu fa mania le tu God bless ia faftai tele Vincent la songa fita le fiafi ia ile fa no ina foi lo time ia ua lava le faasoaina o manuia ia o le oa ma le tamaoaiga faaleagaga ia i le valauina o loo galue ai tonu o Ierusalema ia viia le atua ke iloa lau aega ia le laagaʻi atu Vincent e maua uma i galau seisela ia le lao aku au ke poli ai tautuana tatou e magaumia lalau kalo ai le magaia o le soasoaga fitafita lua mai mo tatou tatalo anga pongi kolengi fa popo ila mal kolengi wai e mau ila mal sela pa anga io la fa kali mal fita ia mamumongo le apa piso po con le ako ia wa la o fita fia que el piso po avinte ia ai ile malea fa Herolini le fia piso po after tele molo taimi ia
e whamaloa te fo I tatou ainga whasomanuia mai se o le Global Kingdom TV ia le on sai mai fo le fiafi le tatou connection ia ono lo ia inisi o laina o lo whale tonu nei fo I le mato pitonu ia e whamalo lava le on sai ia e fo le taitonu o toe saunia le atua se isi lao le leim se isi avno ia tatou te whaasoi fo I ma le uso au ia por tatou fita le fiafi ia e mea tau nei ia ma le pulenga e mai se o le whasomanuia ma tau te alofa tele mo o tau soifua mai a manuia.